Biyag di tao. Hi! Naimbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Adamanan ti pagayam yo, wano gayam yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sabali man na napakasaritaan, ting kami patangatang ita, amang tadliwliwakan, pagpalabasan nyo iti oras, kan syempre, mang tadadal iti tunggal maysa. Intay nga rudan denggan ti episode 153. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Aw, at tinatingin sa anak-anak ko. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na, dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana bale. At dapay mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni, mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runadi ti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay gaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabaulan mi mutten tagsapol iti kwarta. Saan mutten anaskan nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay, nagyaman ako na anak, takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Anda nga min klase mi inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan anairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naimbag kada kayo tanairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita lang amin ti kay batugan nyo. Unayin ti kastyapan nagsasao ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas jay kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis ngar aramidan tayo. Sa bagay matkit di manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas ti trato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Isong agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakem ta. Addan to aldaw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kaylat ta mga iti makan dito'y lamisan. Ado, ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo to na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Ha? Awan ngamin ti makasango. Makumikumbat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agukas. Nala, di ka madanagan, kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang ti aginaw. Sapay lalaki ka. Ay, Ay, nairwam ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling.
Ala, inawa mo dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas ka dagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas, kit makaawid tamatan. O sige, manang. Siyak dito yan. Bilibak mo't kada kayo ngagkabsat Joy. Carol, Ha? bilibak iti paragtintinulong yung ngagkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat di kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kastak mo tidi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panagkita kada kayo ngagkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong kunayolatan kanya, kading ko. Gaputa saan na dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga, manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid. Ngamin adda ka no exam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay kaday. Anya ko mati paramid mau. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay da ngagdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitangtangdan. Makitangdan da pa'y ayah, no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya. Dayoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar a kaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarungkar. Kat ne, awan agukas ka dagijay. Ha? Sika ngay manong, kayat mo ti matangdanan, ta si kalangan ti umayag dalos ijay likod ti balay, ken agis ismutan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant inton bigat? Ha? Agawid kami ngamin ijay probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi kumanitatang. Ay katwa na. Awan parikot iti day taading ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayagadi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsyayo. Uradyalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kuwa manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Wan manong. Nagbiit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang di may kayo kiniading mo diti restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan na bulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Wan manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag kong agraduar gaya mo ni Joy aka anak ka, Mare. Amangan mat no sa bali a Joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-bosan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka, anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusan nga agkabsat asisyak lang ti mangisakad.
Imbag lang ang tananakam kayo, anak. Ala, di kay agsangitan Ay, tatang. na. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputa adda edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadalsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kini Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Tatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yaka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuwanaga po iti kinaimbag na. Naku na pay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Diyak amo no niya day chay tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron ame din ton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang, awisan yun to niyan tito niya. Kas namot yung dagiti kakasinsin ko. Iti kas na, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no nawaya kayon ton inton umay alawas ton ya. Ha? Apay, Manong, adda ka diyawis mo? Kwa adamot basit pagsasangwan tayo ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Ha? Joy? Anyat celebraran na? Graduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samot, Manong Anton. Ay, saan? Saan ka mangrabrabak? Pulna o ti bagbagak. Isu maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre a pagluganan tayo. Naibagak iti nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, san ka di? Uwan Manong. Manon atawan ti panagsirsirbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasaya atyo. Ken nayasidag matenterik na kada kayo. Manong. Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin na ti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga nakasingsingpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan met nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na lang ti panangted ko kada kayo. Ta regalo ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gaputa ag-take akpay iti board exam. Ay na, amok akabaulam day ta. Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo tanday to a restaurant. Nga oray saan nga iso ti dakkel. Dito'y kanija ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsat. Una na, dito'y kami idi amakitang tangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dayto yan balasang ka. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya? Sikat yakin kukwa iti dayto ya restaurant? Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya? Pangalam ko mga iti pagbayad mo. Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanyak. Anya? Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad? Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti.
Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Manutibo sa kasi tisigod nga amo da. Naggasat dagi ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagariditahan. Nakaululi mo kamutan. Ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kanaka. Nakatorpos ni Joy, nga awan man la apulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti, ngam ingkaed na tinagatal. Iso nga ita, kasta unay tibain ko, mare. Ay, Mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagatal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, Auntie Tonya. Umay kayo, sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, Auntie, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, Auntie. Pakawanan na kuma kadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamatan iti amayo. Auntie, Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasano nga kidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. ay, ni Auntie Mat. Awanin day jay. Bayan tayon day jay, tanapalabasin, Auntie. Kinapudno na. Pagyamanan mikit di Gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadal. Pakawanan na kanakan. Imbes at tulungan kayo akakanakak. Saan? Gaputa kas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksit ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanya. Wan, Auntie, gaputawan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Huwan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan, Auntie, kat agyaman ak unay iti palagipyo. Awan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kun nga ipaka. Kablaawan ka itinaragsak a panagturpos mo. Di mo tagibasitan ti pada matao, gapo iti kinamarigrigat na. Imbes alaisam tulongam kitdi. Tano na palanggwad ka, nalaka amapukaw ti kinabaknang nga addakan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.